Okay, siyabonga kakhulu kubo bonke labende lo msebenzi waba impumelelo lama games. Kukhona uku-organizer games. Singacala nje ngikubonga leli bandla lethu la kaHoho lelizidlalisela lama juniors na nelhovisi la kaHoho through COO wethu lebende konke lokuthi kuze kube kuphumelele njengalokubona nje la sponsor sethu uKhabana lo sithengele konke lokhu lesikunikela abantwana ama medals kanye nalama juice lebawatholile kuyabakhuthaza lokho nenkomishi letholakele. Ngingathi kulabo coaches siyabonga nje kuhlanganisa abantwana batodlala kungumsebenzi lo lukhune because kufuna uzame ukucomplya nangema ages nangako konke nje lokudzingekako kuze kufike le team itodlala la. Nalamalungiselelo ke le emakhaya siyabona lo sibeka khona linyawo loluhle silibonile la kunebadlali nje like nangilesicetha kumbona lapha lumanyoka naye uvele kule tournament sethemba utawuqhubeka nebhola aye emathimini lamanye lamakhudlwana ezi aqhubeka necareer yakhe yebhola. Lokunye ke kungaphinze ukuthi sibonge nje ukuthi nemedia lekhona la kutothatha lama games ethu iwasakadela umhlaba kubonakala lokhu lesikwendako nekwekuthi sponsor sethu uKhabana simaketheke kuze sitochubeka naso sisponsorishe ngobe more than anything lebakuthola konabo ngile mileage ukuthi product yabo isabalale nelive. Singacela ke balandzeli bebhola kaHoho nebaphathi bemateam babakhuthathe ukuthi bawathengele ama products aKhabana etitolo nabahlangana nawo kuze naKhabana atochubeka asendele lokunye lokukhulu kunalokho. Ngiyabonga.